Hello everyone, welcome back to my channel. Với nãy chuanin makeup lam te perfume te ka ngai na zual ron share ka dua. Với nãy hianin hey makeup in noi sa deu rewin karon in lana ma se I finishing powder te blusher te ka ingma ka le in noi ri lawa I chanchu enge makeup thar ka le ya kangka test out ka dua nang manipon in hudu karinga ron unboxing pa in kanin say sinanga enge a performance te is it worth the money katyang velka ron review kadu dona tin he video hi asay de ulek dona chanchu makeup hi te shang atama baka kadu chante le kumtam tak achen hi chu kalo man to anya enge ka repurchase ring na chante kha lo share kadua makeup ti shang hi atam box ya kata khanin enge later te in lo shelawa eng hinge nangmani tana cha ang ti mo he pois achente hi chu tau thei emema kata khanin tau award them ti te kha enge in shadow karinga he chu ke ma opinion nya midang ina anmandan le chanti nen khan in ang kherlawanga ma se he hi chu ke ma na cha ka ti deu ka ngai na deu te anya let's get into the video amasabera chuanin mi te changin chanila mit hi chu katsei over ngai lawa chanchu katsei thiam vak lawa sai top chanin eyebrow a hianin beautify kamanga hemi hi atawlawa kamman na chan po hi hot coffee anya color hi hetlama hands puli a oma hemi mitmul shape siam na tur chanin ama hi retractable ang kha anya hetian her chwa theya a dark brown color ni wang hyang ka dua adum hi chu kamangai lawa he alang tu zela wangin hemi hi ka repurchase na ka voi ni le na ni to renai takina heklawa chuanin eyebrow hetiang a shape na timeang om ya na turlet clementine pevede tur tanchan Anastasia Beverly Hills hi kadu emema hemi hi o akaman na re video to a heklawa he englo te po a stencils te po atla khavek to amandana chuanin hetianin kan tat nei ta chuan hemi han shape a PV a chu baka tlema color nei video wang hianin enge eyebrow pencil lo nei lo po khanin shape a pek video wangin enge you look more put together chuanin adang le chuanin benefit give me brow ti hi anya he sample ka donan ya hemi hi kamang thina he po hi heklawa le ni tin tu lai chu kanin chei lau boka ina kan omna sa chu wan cha makeup hi heklo emema he wang han kamang zo zung lawa le mit lampanga hi chon benefit hi an cha katia an affordable boka designer brand hi kamang ngai lem lawa mascara apo yanin the real mascara hi kamang meya ito na kaman lahi niya mascara po hi kamang regular lawa chanchu kamithi mo mawang hian in transfer china noi a hianin hei nilenga mandon pejong khawang khanin a messy do kati wang hianin atlang pui thu in kamang lo zo ka chong kha mitlampang ka du zwal pui te chunita angse moi hi chu new color shang hi kamang na salawa atlang pui thu in blush nude le a sen hi ka du bera fest in chaini khwadewa hi cha sen hi kamang tlang puna tuna kamman rong hi Russian red macania he lipstick hi chu ka all time favorite ni to pa chanchu adai reilu to ka zinga ka in noi hi zan thleng po lo in noila enge kan chunok nok te ni lo chanin ati hanin na dai renga baka ama hi meta ma se matte lipstick tam tak hi muya hian a roll tuka anuwa he kanin noi tir chanin apa ngai dewin langa ma se tiani alo reizela darker lo reizela a dry tula topa phe chanin enge a crack deu china khatia ang lipstick kha ngai na lawa mui rosa lo ni to phe chanin le matte lipstick reng kan man don chanin tip pakhat chu kan mu hi exfoliate vector ania chan chu a drying sa awang khanin he
in mute nge anwa comfortable nang khanin zing in hoi mai in exfoliate ve kanga chwani lip balm hnoi phot ula moisturize phot ula chumi chu amom lu tuk don chwanin in dule access kha chu he tissue paper ten in englo menga in shuro me anga chwanin chumi nu chan hnoi cha ula khami khanin nge putati nuam le zwal ta chu tiang chang ka ti tlang puya me ka hianin pahni du deu kaneya pakhat chu review hina review le Russian red hi in anglu tuka mase Russian red zo ka hi chu blue undertone hi anei de wawang hianin keima mana chuanin Russian red hi a flattering zo katya le tip pakhata chuanin blue undertone nei lipstick hi ha tilang var dua orange man te hianin ha ti hi atilang eng do chuwan chanin enge in ha ti lang var in du chanin hetiang blue undertone lipstick hi mang ula atilang var do ni chuanin brand dang ka du le chu Charlotte Tilbury hi nia Charlotte Tilbury hi a chen product hi chu again overpriced katia chan chu a performance hi a chalu tuklawa ki ma opinion at chuanin ma se he a brand at alo inti katiang milari nan lo endorse na sa tawang hianin he a high end price lu tukta chuwan chuanin ka leidong po hianin an kathlang uluk china like I said, they're not cheap. Tuna kadudeu pani hi tell Laura anya asin lampang hi koron show mazadon tanto he Christmas Day at night or he festive season anya chuwan chanin nge bold color winter lai lo ni book ni he bold color manhun lai ta kanya khawang khanya. I thought it would be a good idea to share some of my favorite red color lipsticks. Tell Laura hi chu coral red anti ang khanya hi amoy to pa arong himo ta kan swatch sinanga mele tilang fresh hemi himo chuanin a englawa chuanin a finishing a chuanin it's not a true matte ma se a shiny lo chuan pakhat hi love bite ti anya love bite po hi a sena ma se he chu a sendan hi a sen chiang zo ka he tel lorania hi love bite anya ain ang don khopa masep muya te han hoi cha hiani na danglam na chu a move the dewa and my other favorite lipstick brand is Estee Lauder. So Estee Lauder hi kadu na chan chu a big takin ang pure color envy range hi a moisturizing lu tukani winter lai hang kamang na sa chan chu lip balm mang kherlo po hianin enge muya ti muya moisturize awang hianin a sena hianin envious ti hi hemi hi kadu bera Estee Lauder chuanin hemi a sample size kanaya wangin he hi chu a backup ta na kaleyan ya a sample size kalamang photta tuna review ne han in anga lipstick sendang po hidang kalane nuala ma se heng ho hi chu kaman na sa zwal mo kadu te hawanya chuanin everyday lipstick ang ti me ang khatiang in chevun ni lawanga khachuanin nude hi kamang na sa he vun rong mo chuan he hi intense nude anya arong hetia lang dana hi chuanin alang duk dewa ma se muya hi chuanin aduk lawa he mi hi nya he katnoi na sa chuan pakhat ka video nung bera karon shoot a khanin Infa baby tutorial unboxing karantia khanin hemi rong hi kamanga aw chen khanin kamui rong khanalin lautia hemi rong hi anya dynamic ti anya mo kan swatch sinang ya peach undertone ania he wang hianin anya in me olu tuka kan amang to kasya ti chanin an du theile tuka chuanin maya hianin a base soi ma sa photila base hianin tunma kha chuanin chi shang he ka try na sa khopa enge makeup lom ta shimshima kha chu chanchu kema ngai dana chuanin vun kan ankle chata enge a base hi adik chuanin adang hi chu tivak lo ma ila kan lang moi to thau ka ti wa hianin foundation mo BB cream mo khatyang kan man shimshima kha ka uluk china branda po hairin tlak deuh lek kha kathanga atau kha achar vek herlawa maro chu achente hi chu to chan hi om china chuwan chuanin ka absolute favorite he ka repurchase ring at
pakhat chu Estee Lauder double wear hi ania Estee Lauder double wear a hianin chini kapmanga hi hei a shade hin ang lo hi hei hi atlemin aduk dewa hei hi a light dewa hei tu na ka shade man rong ania nge winter lai hi chuanin ni sa daugter te hetlama chong kan nei lo emema khawang khanin hemi shade hi keima a chuan perfect shade ania chu 2W2 rattan ti hinya mase summer lai atlema kan tan deu lai chuanin Tony hi 3W1 hi kamang vele thunga Tony hi hemte pani hi ka switch ko la chang chuanin in between shades ka omlai te po oma khawani ni kamini ka chuanin ka englo meya ka mix meya mo chuanin double wear hi a chen hian man har sa an di china keima mandana chuanin I mai ka phizo khanin enge chadewin ka moisturizer chuan ka mizo khanin ama hi matte finish ani wang hianin aroma avuna hianin chuan chuanin he foundation chen khan moisturizing foundation kan ti chu kan mai tiang kan dot ko hala tian hei a section in kan han buff out ta tero mase khatiang kha double wear he chone ti lawa chanchu aroma wangin vuna hianin kan noi rol tur lai te chau hi ti hanin ka noya tiang ka buff a chan tiang ka noi bezel tiang ka buff kwa zela khatiang ka ti khanin ro lai bi ka mo patchy lai om lo china chuwan chang kha tips pakhatan ya le sponge mo brush mo hi ka mangwa ngai lawa foundation ka noi hian chanchu classic light page chuanin he vuna lo ro sa ta vun ro chi ni to phe chuanin kan kut luma hetia kan han noi hianin foundation hi I'm blend cha ka tia chuwan chang kut fighter king concealer khati khanin atlang poi thuin ka kutin ka blend ko china mase engamo hey antiga ka tiang uluk zual ni ate chuanin anua brush ten tikhan ka buff outlet tho ta ma se hun nei lo chuanin ka ti kher ngai lo ta pakhat hemi te hei hi chu Estee Lauder hi chu medium to full coverage anya noi tlem le a sheer de le ka voina hi chuanin full coverage ka in noi lawa hei ka sunspot te po tlemer alang hi mo enge ama ka bol na nu te po ala langa ka noi tam lawa wangin ma se heng zong zong hi blur out vek du chuanin noi nem deu khana ti theya ma se ke chu tlema skin lang ang hi anal ka tia enge makeup mang tho ma ila mang plur lawanga lang kha ka du zo ka wang khanin hei tlema natural look deu kha ka du wang khanin ka mang tur lauta foundation hi chuanin foundation man lo nia chuanin Laura Mercier tinted moisturizer hi SPF 20 oma hemi hi ka du boka hei hi a blush shade a color shade 22C1 blush anya hey hi chu everyday wear a cha chanchu or like I said SPF 20 on my broad spectrum ani boka chuan chan enge SPF dangi mang pe lo ni khachani hemi mang zo khanin you're good to go chuan primer hi soile taila Estee Lauder illuminating perfecting primer hi kamanga tuna kaman line ya adang chapo tama ma se a hek lawa chan chu ke ma bi ka chong kaman ni ting kamang lawa wangin chuan chan hi tuna kaman ri a cha ka ti anya adang thar chi dang kalau kale ni a cha ka ti ni chong kalau share le anga ti chuan khati khanin foundation kan han noya finishing powder hi tun ma chang ka ngai poi mo ka tingai lawa hei powder noi le care mo setting powder ti ta hi ka mang care ngai lawa ma se tun nu ti me yang kumre vak lo khanin brand pakhat du deu me ka neya hourglass hi anya hourglass yanin finishing powder hi an run launch chang khanin hei enge vun hi ati moi ema wang khanin khami khanin min tingai na ni finishing powder poi mo na hei achang kai na kha kan zuk sheta enge ama kan lo shada da khajam powder khachu mattifying ang top khang kan ngai ma se tuna chanin hei technology te allow sang to hetia ang hourglass phe hi chu filter look ang siam tur mo
a powder hi a finely milled lutuka he sinte te ne chuan ama hianin tlem na shin ang kha nei awang kham vun hi atilang glo lutuka samara phe chuanin he tlem thanan tla khanin ti khana in blender I vun hi ati no to pani atilang nowa atilang nung boka khawang khanin I hourglass brand hi ka du lutuka he chuka nei na rate on launch na rate it's one of their best seller a omzia ta ka chu he Tithuma tani and finishing powder a hian tlang pui thu in a set in leipon hemi hi chu a base powder he buffing powder kan ti ang mo mai zong zong hnui tur nia chuan hei highlighter angin a man theia chuan hei bronzer angin a man theia ma se matte look du tan chuan in hourglass hi chu in ngai na vak lo mai theia chan chu tlang pui thu in tlema tlet na anei deuh ka ti khamo ka hnoi dana chuan in hei powder brush hi kala indu phe chan avai ti hanin mix theita buffing vector nya muem let deuh sar hi mo kami kha alo ni photta chuanin pakhat thil unbox tur kanya hourglass tho hemi hi an ambient lighting powder tumkuma an launch ania limited edition ania holiday la hey Christmas don hianin palette thar hi an launch zia ta ma se an palette hi a chena chuanin a hluia mi kha an eta shade patni pathum vel a thar an da china ma se tun chu ma mi hi chu shade thar ve kan ni wangin hei hi ka thlanga hei hi an 2020 limited edition holiday palette nia hemi hi bronzer nia chuanin hei hi finishing powder hei strobe light and strobe lighting powder and te hei highlighter man thea hei a blush shade ania chu kan han mang chinila blush here hemi ka du na chan chu kanei to sa ingma shade hi lawa an bronzer le an finishing powder and highlighter po hi shade tharve kan ni wangin le travel friendly a tere siamo le a englaw hi packaging shim hi amoi to pa blusher po ronganal khop mai chuan hemi under eye ti en nan hianin finishing powder hemi hi bronzer hi kangai na over lawa ma se alo tel ta ka chuan mang chinila bronzing powder summer line na leswal ka rin color hi flattering eme Oh, it's so nice. Hey, vunati lang smooth zia hi mo. Le hourglass hi chu kadu na chan chu blend all samani hey eng ma patchy lai lau hi shem. It's so seamless. So and highlighting shade hi hemi hi strobe light hi tilet hinila. Wow. That's gorgeous.
so nice นี่ทาราเพจจนนั่นโดนตัวเคตัวน่าจวนยินควาดูอด้วยตัว natural light เอาชะตัวแล้วว่าจุดที่จงปอจวนยินอัดโลนยาโมนี่นานชุนเพจจวนยินที่คันให้มี ambient light powder ฮิจูa sophisticated นะจันจูอี light spectrum ขัดยังนี่น่ารันชุนคานินให้diffuse light te oma achen en tinge te ambient te oma kadi kan light a bounce back dan tur khati shang a oma wang khanin hei vun hi atilang nung lu tukta I khami kha kadu na chananya I one dimension top lawa mo chuan pakhat exciting kati deu me kalater pakhat su Guerlain here, it's one of my favorite brand. An mani here and makeup rare and here a sophisticated tailor toka. They're not cheap, but they're worth the price. Hemi a big takinter kota he kumtin hianin shade shang range an run design shang tizok ang kami ka an launch china hemi tungkuma amini lo ma se a shade range hinal kati wangin hemi hi kaleya bronzing powder anya ma se highlight enge all over the face up manthea o arim tui box ya mo he hi nya amoy zia hi chuan in indu chuan hetian in blend kwal vek theya ma se highlighting shade so in donit chuan in hemi achunga mi hi man the mo oh this is gorgeous good lang theyam oh kan they're so finely milled achunga han achunga a gold hi chu I an overspray ring what ni hi a blusher shade ani hi a bagzong hi bronzing shade oh I love it mit lampanga chuanin chikhatsau ron show ka dua chu kaman nasad ber ni wangin Dolce Vita Charlotte Tilbury quata hi hemi hi kamang nasabera tungku matan chuan yin hemi hi chau hi ron share nga adang palette po kanei thawa ma se kaman du shade ang hi omvek atleveka atlengai na lo chuan ngai na lo me theya zinna te po kakeng na sa chanchu kamit ka cheidu dana ang hi apalia te hian kimveka wang hianin ol sam katya apakhat le ka travel na kakeng na sa chu he hi nya face in a palette and tia ta hian kimveka achung hau zong hi mit cheina nya he highlighter nya he bronzer nya hemte pani hi blush nya hemi hi instant look in a palette zo kanya hetiang ang hi a hlok katia le ro rawa chuan chanchu an icon te po hi to ve thawa a shampoo in bronzer le donila a to thawa chuwan chan hetia anga palette khata akim vek hi chuanin nge in chei te po ti ol sam katia chuwan chanin hemi hi ka du bik ta chuanin ato bera chuan perfume kadu zual pui tungkumata na kadu zual pui ron share kadu hey winter line ni wangin winter perfume big ron share kadu nakina chuanin hey perfume collection te po ron ti thei ke in base ya ma se tuna ri chuanin pathum chau karon share don ta masabera chuanin La Vie Belle Lancome hi he perfume hi kadu top nei in lo omani chuanin indu chantika commenta te lo share ve ula he perfume hi chu a warm topa he floral notes ombokta nakina a screen a hianin a note how in shadow chuanin karonda anga leidu te lo chuanin ka explain thiam dan chan senti explain harabic taki Mizo Tawng han soidon hianin chongkam bungra hian dai chin lawa sap chong kalo telani pon milo she thiam ula tia han him hianin a top nota hi chuanin pangparim chi shang mo khatyang kha ron langa jasmine rim te po ka shedewa
hey inviting to pani kamitha dana chuanin meichia hey Kashmir Korlum var ha a chuanin enge fireplace bula tia cozy de wa chu ang hi ka imagine a class de thosi mo khatia angkha min imagine tir ani chanchu arim hi a sophisticated katia le a mature de leka enge teenager ho tan chuanin a appropriate lo me theya ma se send it to it's up to you what you want to when you want to wear it, you know, a personal la chu wan chuanin kema bi ka chuanin sent le ka hun pui mo ka ton te hi a in kal kop the ma chanjo tlang pui thu in kan zin te hianin enge sent pakhat big man ka du na chanchu khami muna khangkal non thelo ma ila kha sent ka kan han nim khanin kha muna enge kha mun min sha chhatir tur te khang ka du china mo hun pui mo min sha chhatir tur te hang ka du china wang khani ti shang mang lawin enge pakhat te khami munatana man tur bik te kha ka englo china hey nei ka du chin ta mo chuan lavia bell hi tun kuma hi chuanin kapmang na sa to public takin hey winter kan han thenga chu kapmang na sa le zwal don ta tian a long lasting boka kema chuan leng hi daya chuwan chuanin perfume rang hi rimrei lo deuh hi chu omzia ka tilawa chan chu in top up rank te lo pe omlawa le perfume bottle ken reng kha mun chang ken kha ke ma bi ki chong ka pe lo chuan chan zinga ke in ka hi tai thleng kal hi chu dai se ti kha ka du thu samani chin ta chuan hemi perfume ne na in ang deuh hlek mon girlan hi ania girlan hi chu perfume sai chuanin sai mai chi ni lawa they are one of the oldest perfume houses in the world. Hey, Koveli na Asiata po perfume house za omle reputable anya Dior te Chanel te apo upatozo kanya so vantanin perfume ngay na tan chuanin Guerlain perfume hi try ngay tour ti kativea ke ma chuanin chanchu an perfume no chau hi a chen hi a unique theilu tuka hemi hi chu a mainstream mitlang lo ni na an ngai na tur atan an siamania an shalnem boka lavia bell hi Covela perfume shalnem ber number 1 ani china ni tun thleng po in hey Dior te Chanel te ipon an la shalnem zoka and I can see why chanchu a likeable lu to kani le mi pa hianin an mi pa hian an du lu to hemi te pani sent himo compliments donin du chuanin wear this too you will get compliments chanchu anua a sophisticated a classy enge a warm box so it's everything nice in a bottle. Kavan Kanyen, if you want to get compliments from a guy, just wear this too. Mon Garlan he claimin a floral zoka la via belain le a fresh zoka tia a top note he a fresh zoka he po he a long lasting game a chuan mo hemi te pan hi ka dona chanchu evening sun ngor an nilawa you can wear it even the daytime a englo lu to kani hey a versatile lu to ka and it goes with whatever occasion hey office in where do pon office appropriate katia ke ma chuanin chanchu arim hi enting allowed lawa hey arim na lutuk ang chi kha ani lawa angai nat uma chuwan chuanin I feel like it's appropriate for everyday use and for day to night perfume atan chuan cha katya arim tui don lutuk pakhat dang ka tungkuma kale thara chuanin lalik living hi arim tui katiboka hi chu claimin unlike the wa to na pani a hianin it's more of a daytime scent a note ka chu karon jiang me anga a screen a hianin shadoni chuanin perfume scent hi chu describe no describe her ka ti to kha hey po hi anu top rim
they are sort of like in the same family. Hemi the pathum hi pakhat hi in ngai na chuanin adang pahnih pawh hi in ngai na te lang. Hei chu arim hi a fresh a tlem in a powdery dewa I chu wang chong ka duap a chen hu chan powdery smell hi an ngai thei lawa mase kema big chuanin a dry down na hi tlem a powdery de hianin ka ngai na international number 5 te pawh a chen chuanin ngai nim ya lawa mase kema big chuan khami a nu a dry down powdery smell kha ka du china wangin hei musky smell de hi arim tui ka tia chuanin hemi video baka hianin skincare kadu zual pui mo a brand ang zong ni lawin ke chu ingredient ang zonga review hi acha ka tizo ka chan chu kan omna zerin kan brand mu te nang kherlawa ma se ingredient aka in chat thiam chuanin ingredient chate in pic thiam chuanin khoirama po ula I khatya ang a ingredient based khanin product in choose anga in vun mil tur te in choose thiamanga eng ingredient nge vunina ange ilo en ingredient nge vunina nge te kha in chat thiam chuanin in tana beneficial zokarina wangin khatya lampang kha lo share thei wat ka in base ya chuan vo in a tan chuan kha ni phot se in enjoy zong te ni chuanin comment lama te lo soi ula adang get ready with me tiang ti mo in chei lai te in hudu ni chuanin makeup kan in noi dan te hei nge khatyang kha makeup professional chu kan nim ya lo makeup artist po kan ilawa maro chu ka ngai na tawangin in chei khatyang lampang video kha in do ni chuanin I potentially can do that chuanin a final na tan chuanin hey ka makeup kha review le lokila kalau soi mai kema in bela kalau soi mai sha chan du in nei ni chuanin comment lama te min lo zot wila lo chan zel ka lo tum donan ya and I hope you have a very very wonderful Christmas and please do like and subscribe to my channel. Thank you very much. Bye bye.